Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, inna Allah ta'ala ahalla nikaha wa nadaba ilaih wa harrama sifaha wa awada azabal alima alim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni wa man raghiba fi sunnati fahuwa minni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu fi ma qala. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was-sikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Zikrullah bin Dahlan ulun menikah kedua Nurul Akmaliyah binti Ayub dengan wakilah wali maklum dengan gelame 17 banyak dibayar tunai. Ulun terima nikah Akmaliyah binti Ayub ulun dengan gelame 17 bayar tunai.